allegedly it is being said that huyu ni mtumia wa Karash etagwo Triza amejitokeza pia yeye na Shai. Iratiriri mundu nangitura ehithite ndangihitha Ngai wa ngugi witu Ngai atarahoka oguo tu marakara make mamwerekeire amaithori maria karangwa na ndiria akarangwa tumaga fake maisha itaikaraga eti nie ne njui nije ndungijira nie fikaga maisha ngatuma nginya hitanagie na andu na guku ngigeria ku fake maisha tondu ni iguru turia mama iguru ricio na ici ciakwa nima rururia ngeragero ina nyumba na Ngai madakara kiathiana ni atamurihitie kwira atiriri mundu na ucio ni Tata Esi. I think nige period ya kuheana Shai and we accept it the way it is. Tondu gugika atia ni period ya Shai na it is being said that ucio uroria ciuria ni Tata Esi. Tata Esi tata wa murio wa Damurano na mundu uri araria nake hau thimu-ini ni mutumia wa Karash etagwo Triza. Na Triza ni arahithuria maundu, some things that we didn't expect. Kumbe ona the turban guy. Kumbe ona the turban guy. Ona ke areo mixine. Yeti okay na drag and drama uru. But I'm really shocked with the way things are unfolding. Kariki ki udu kiho. Why are we having so many exposés at the moment? Ama ni siku ya nyani kufa miti yote hutereza. Niko kwiragwo. Muthenya wa nugo gukua miti yothe ni giaga utenderu, miti yote inaterezaga. Hatikoragwo kwinyitirira, ukoraga ni guire expose. Ndamwirire industry no by the way. Tushiragia ikoragwo ihana ũũ, no in real sense ihanaga ũũ. Ni maundu maingi muno bado tutare turamenya. Maingi muno tushiragia industry ihana ũũ, no ihana ũũ. No thaici ni kahinda ka wihuge. Ukiongea na mtu kwa simu usikia na kuuliza maswali man. Joy, you're being recorded. There's no hena mshana wekore. Mimi mtu hezi nipigia sai aanze kuniuliza maswali. Naambia bana, you're setting me up. Wewe niko ni set rani set we. And I'm not going to do that. Thaishi wa horirwo thimu. Make it as professional as you can. Otherwise, tutasikia chai. Especially ando ya mwina maretwa. Don't be tricked. Otherwise, Shai ni tukuheana. So, it is being said that ucio ni Triza and agikoro maundu macio ni mamara happen. It's sad. It is very sad. Ni uhoro wina kiha kinene muno. In fact, it is very sad. Nyine muigwa audio yo. Atiriri mundu nangitura ehithite ndangihitha Ngai wa ngugi witu Ngai atarahoka oguo tu marakara make mamwerekeire amaithori maria karangwa na ndiria akarangwa tumaga fake maisha itaikaraga eti nie ne njui nije ndungijira nie fikaga maisha ngatuma nginya hitanagie na andu na guku ngigeria ku fake maisha tondu ni iguru turia mama iguru ricio na ici ciakwa nima rururia ngeragero ina nyumba na Ngai madakara kiathiana ni atamurihitie kwira atiriri mundu nangitura wa na athiaga na KV8 kia blue na TX Gaitori tondu industry no haria kinyite hero tutirenda Shai ungi riu turehe iyo na irio turete ni chakula sasa. Shai ni uingihire na riu tondu mu education ndiraigwa aretwo mu education bethe mundu macio mothe nyonete page-ini ya Kamau wa Toria ni uhete uhoro uyu wothe haria page-ini yake na uhoro uyu wothe wa mu education onaguo ni urabatara uchunguzwo tujue ni nini kinakura kingine
What is eating the other? Sisi tunaonyesha kwa pale hivyo good life. Ndendaga maundu ma online. Ndendaga kuonekana, ndendaga maundu ma online. Hatakagi. But hena mbica ya trendire by the way some time back. Aikarite ta mundu ureirwo nyumba-ini yake. Na sasa tunaanza kujiuliza maswali zingine tunashangaa jameni. You're confirming to us some things, Karash. Education. Niĩ ndiũĩ inyuĩ mũreciria atĩ ĩno ĩtagwo show ya Kikuyu Gossip Club. Gũkũ twaragia ndeto iria ci online na tũgacichambua kũringana na ithuĩ. Woerera ũhoro ũyũ ũrĩa ũrenda nĩwe wĩ. It's you who is there.